Sulsulinak taeng anatal na awan ririri kayat punay apag na edan ta isuti lugar adim magkalan kinagpaiswanan ngano agbiyahe kami lugan mi lumaglagto nakataltaltag masapul anapig sa timakina taadu ti pasang at akalsada madalanan ti adu alik kaong gobyerno umay kayo kad tumulong inkay kad sulbaran ar-araraw mi parikot mi inkay kad aksyonan dakkel met kit di ati yaman mi opisyales nga agserserbi ti ili talyawin mi ti inda sakrifisyo mangsugdal ken agbiro iti pondo kalsada kumakat pumintas kayat mi kumamot mapadas ti agbiyahet na ginawa nakarelax tay saan nga agpapakarigat nga maaddamet kit di sa gabasit panagduras gaput agsangpet a project bantayan tapno di maitantantan parabor para ti pagsyatan uray no awan tandan mayat latta umili at dada makipagmaymaysa idatundat oras ken pigsa sindublat ti umay agubra nuaddaman bilang ti pumanaw agsubli nga agsubli at umalyaw kultura ken tradisyon di mapukaw awan adayon no kayat mo titumanaw kanayon pamagbaga ni nanang ko anak ko din kadilip
pakanunam. Lagi pang tuy lugar anaggapuan, uray no sa dinut pakadanuna.